मुख्यमंत्र्याची भलायकीचे विषय आता सर्वोच्च न्यायालयात व्हरतले। माहिती हक्क कार्यकर्तो ट्रॉजन डिमेलोन पत्रकार परिषदेत तसे सांगला। मुख्यमंत्र्याचे भलायकीची माहिती लोकांक उक्ती करपाची अशी मागणी करपी याचिका ट्रॉजन डिमेलोन उच्च न्यायालयात दाखल केली। मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोय खंडपीठान ही याचिका भायर आयिल्ली। एखादो मुख्यमंत्री आयसीयूत न्हिदून राज्याचो कारभार हाताळपाक शकता। मुख्यमंत्री पर्रीकाराची भलायकेचेर उच्च न्यायालयान दिल्ल्या निर्णयातल्यान होच संदेश लोकां मुखार गेला। ट्रॉजन म्हणटा, सरकार कोण चलयता हें जाणा जावन घेवप दरेका नागरिकाचो हक्क। मुख्यमंत्री घटनात्मक जबाबदाऱ्यो सांबाळपाक सक्षम आसा काय ना हें गोंयकारांक कळपाक जाय अशें ताचें म्हणणें। Now with this judgment, it is clear, or it's a direct indication that a constitutional position of a chief minister can function from an ICU. आपले निर्णय आणि सुचोवणी नोंदवपाचो आणि सरकारी फायलींचेर सयो करपाचो अधिकार प्रधान सचिवाक दिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्याची सयेचें पत्र कोर्टाच्या निवाडे उपरांत आपल्या हातात पडलें। ताचे वेल्यान मुख्यमंत्री स्वता सयो करिना हेंच सिद्ध जाता। सचिवान कोर्टाक दिल्लें एफिडेविट संदिग्ध आसा। डिमेलोचो वकील रोहित ब्रास डिसान सांगलें। हो विषय सर्वोच्च न्यायालयात घेवन वचपाचो सल्लो आपणे ट्रॉजनाक दिल्याचें तो म्हणटा। Now, very surprisingly, after the judgment was pronounced yesterday, we were handed over by a senior bureaucrat. When I just came out of the courtroom, a senior bureaucrat came to me and he said, aren't you aware of a note made by the Chief Minister on 28th February 2018? On 28th February 2018, this bears the signature of Mr. Manoj Parrikar. He has stated in the note, I have been advised by the doctors treating me to avoid physical contact with files for the time being on account of possibility of secondary infection as part of the ongoing treatment. I have therefore authorized Principal Secretary to the Chief Minister and in his absence Secretary to Chief Minister to record my decision directions on the government correspondence including files, notes and append his signature for disposal of the same till further orders. It basically corroborates the stand of the petitioner, in fact, that the Chief Minister has not been signing files himself. He is not in a position to sign, and that his signature, his direction, oral instructions are giving and the Principal Secretary is recording. Now the point to be noted here is, why was this fact suppressed by the Chief Secretary in his affidavit? Wasn't it the duty of the Chief Secretary to inform the court that such a note was passed? मुख्यमंत्र्याची भलायकीची याचिका कोर्टान भायर आयली हाचो अर्थ तुमची नैतीक जबाबदारी कांयच ना अशें न्हय अशें आम आदमी पार्टीचो निमंत्रक एल्विस गोमसान म्हटला। सीएम जो दुयेंत आसा ताचेर आमी अजून पर्यंत कांय अशी प्रतिक्रिया व्यक्त करूंक नासली। कोर्टांतल्यान पिटिशन भायर पडला हाचो अर्थ असो न्हय की यू आर नॉट मोरली रिस्पॉन्सिबल। कायद्यान एक वेळा कोर्टान म्हटलं आसतलें की युअर हेल्थ स्टेटस इज प्रायवेट बट यू आर पब्लीक सर्वंट, यू आर नंबर 1 पब्लीक सर्वंट। तुजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता स्टेटी कडेन। तूं फक्त तुज्या प्रायवेट लोकांकच मेळटा, बाकीच्यांक मेळोंक शकना। तूं ब्रिजो इनॉग्रेट कर, ब्रिजो पळोवपाक येता, पूण ब्रिजांक लागून कितें प्रॉब्लेम जाता तें तूं ताजेर कांय सोल्युशन दिवपाचे प्रयत्न करिना। पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख आणि यशवंत परब।